ili tu makarbi itu makari. VGR election han non ning ko yang ni hang ipo na si laso Aputhak nang tu mahin benefisi PGR VGR alongle Aputhak lapen illegal encroachers Atum aphan eviction nangi puge arjerding piklon ito mangke ha 2012 aningkan pen non law kagos chiri lete sob long ajin ito ga file along der lo hala so pen lo lasi ahok lo lage PGR VGR along lepen ke eviction nangi puke Assam government a order ta 2017 aningkan ta do laga order la helu lapen ladak Assam land revenue regulation along ke to rule 18 labang ke order kipi notice anda pinang ne puan forthwith pusi pu dai da gyo lage la swala mang entum ning do pemela lage shall be removed forthwith by the deputy commissioner pusi pu hala so plain equivalent to deputy commissioner lasi latum meeting dona la ko alam da abi noke non je inquiry ni aku meeting dona la ko hedi alam abi noke muthe elita kaise kroy don lo baru puloyo ante meeting do dena pula seta meeting ke do pensi jaha dum nang kroy don de lote eviction nang ni palam kali dak pu lo Assam government se order pi lo Assam government chota kali Assam land revenue regulation along se tok do lo lage Assam land revenue regulation 1886 along se do lo rule 8 along rule 18 along se do lo lage 18 do lang la daga sub clause ke do hai rule 18 kusen ni pulau rule 18 forthwith na notice tapi nang ne pan baru hala bostu pe ne hin oja pada si notice ke pita me hai setan je ciklo jon irui pa kang thim buta akam avelu la bang nitum ka cheni la hello anpar ke ni nang than tu bom le lo tending ole boget ni tum ma sources pen karjulong nang tum jong si non 20 ar ni jong si positive response avi pulote nang tum karbian mang ban phaji kusiar jo la ko an hok la neli tum bon dong ke pha pone ba kopia step lo ne la bang neli tum mg setan non ma ke ni tum la ke pangdak de lang la ke false false pugali Cingwai lo ni tum pine ke claim ji po bang ke tetapi si claim po ma bang ni tum thaning tum jalan no ma kar biang ngom ban ke phaji po bang ke la so la bang kali ban chok po bang ke hala tum ke adet hala tum si pinang po council si hala tum akam lo la bang adet ki pia bang ke Nang tu berani hang ke election pe prap over si lo election prap si lo la ke election ta claim no po bang kali de lo tenge election huta development akam anke aprang pen ki en bom akam anke claim bom tami angela eviction akam encroachers eviction kala ka aprang ma problem lo di lage claim bom tami election le do seta problem bang ke election hot bang ke hala munit bang si kam ke claim ye tom bang si kom regime ni la si election ke claim ji sum krung ye mene tema lage seta claim nang ni po bang kali claim tami claim nang ji acha sir tang te la so PGR VGR along eviction order do ko ka phista me la na ni sta me kar dala ton mas council pen la bang so PGR VGR along eviction sa dar puthak nang lihin ben pilo puli sarthi phangcho long le la pen aku dolang pu si pu penang an al amen nang le lo arni si rong hang sang pu lo ne pi ma yong tirang ma yong rong hang ma yong la lang par pan ko lo ma di atu mi hata ne li pu dam lo ni tum la hala bang so che dan don lo ari thu ak det ke hala alang li tum chiri thom kep do amat bihari tum si kheti pape claim bom amar alang li ke aku kecelang da me thang long le po jo kecelang da bihari tum le claim seta alang li ta achi tim lo ne pi long don ma si chedam
amat bangai bihari tu bangai tu ak deh amat kes pilo la ronghang sabu pilo amat bangai bihari tu parlin pak kaparlin kesi piturong asop pi aphan ka chone pu puturong ye pu aman nan thang da vino dak la non nge vino dak mane vi me hai setala ke poisa ka ve pena jo kes ka che dan sum krum lo hala ki dup pena jo ki un e ji palam ta kali unda ji mene seta poisa ka ve pena jo na sini litung la judicial court ta binang ne pu ido mati itu me thang court do la teng hala teng claim nang hi pu ni na prang de pu bom lo judicial court one to der manon itu poisa ke on do man si hai bom lo akam bang poisa ve do mang ke tunge che dan unda un de bail ke anji suri cap batai si suri ke pho batai si mat lo un po itu ma prang ben district court council court le council judicial court le do sonte poisa ta khoro sa kam ge de chi gente la si 6 schedule pe itu banang pilo paragraph 4 and 5 along itu man jakong tanang pilo itu ceklem ke det kente non ke court ke tu bang horabong biroi ke ada jini la ni jok ta sang man ram pang hu chi son si itu ke biturong ai ke sung ke tu tribal la tu poisa nang i court ke chedan bulote advocate che nep nang i police pada bang pinang elang mene la son akam nge ni tu son ye pinang ne je ma se ka chini ne to bang ya police tu na chuang ma la pulo je plan la he sir protest long nang lista mi dun lo khelo ni long to mi dik dun lo la pen la so protest long all party conference tum ta do lo la pen ka pre ka tum ta do lo la pen kar bi pa journey se hadak pen ang tum chingrum lo la se hala da ka bang ke isi ni APHLC long live po tado la pen ko mane ke ason political parties long live plus on ke tam do pe la sin non na por la so situation of bang politicize bang kinang sort la ko sin na kan har la so alam bang ke neli amatha non neli ningje ji ka phere po bang ali ningje da ji se ta ja tu nge kachini ji phan der chot ji lang bot kachini ja phan itu political akam nang ne popular hai chi pu di lage Caribbean lo political cuma tanang ne pupu hadi onge ji pu hadi political kam dak manang ne pole seta tu mi ga ching room pu anta political sai se lo political science along it okay di college e ka por he tang tu higher secondary ka por he tum ge political science por he long lo ga di hal da ke tok ke politics pu ge pilo kopi ni sungkrung lo non PGR alongle la son bang na ke right tip lo jat lo angel la kapi jok ye phan ke claim la ke politics le alam mang politics pu election ke che dan chot le politics kali halagi electoral politics se ta hala electoral politics pensi non etum VGR alongle ta bihari tu ke right to at lo 2017 aning kan BJP atum Pawan Kumar Rai pan tiket pidat lo peja dan long ye pha nitum APHLC halo serge APHLC kali 24 6 schedule implementation committee lapen SSIC pulo nili tum chedan lo ye la phan perem nangi pusi nili me thang ma ritakram sapi long son injai mane ni tun thon sing rong hang ni tu hada abattai pattai ka ken vas dam amat aja dengan pichong lo nang tela canvas dam puturong ni tela canvas dam ke karbia phang dak pe highway nang jia port karbia candidate tum anching vaira inu thur chot no lapen Pawan Kumar Rai pan perem vek nani athe mahala ke kachet election nga contest dun jia jakong da ve aror $60 teng pen ke pusi ni tu claim dam amar ha pige tum pa pe hai turong no karbia tum an pidun lo Pawan Kumar Rai pan pe hai dia pan politics lo bola ke di politics lo di la hal so politics pensi alang li ke rat aja kong long lok lo rat amendate demokrasi teng pen pulote rat amendate aja kong long lok lo on kumarai long lok pen aja alang li presiden along prime minister long ke dam ji aja kong da to kok lo presiden prime minister dum da alang li pan arjuna kok lo athema alang li inudet le wang ali Karbi la pen bong bihari tum ching room pe se alang li pan ke toy lo kali magala election na pe hai lo ke
kita lo ke la so lam itu ke sini ni la so sini vek tik tu ke di ili tum kar biar tu ke rempopo la si politics pen kali politik do clip nang politics nang ne hodei berarti la ke kali lu abinong ke bang politics sen je claim lu demokrasi pen politics pen je claim lu Sir, non la 20 year ni nang tum man nang hang lo la solo nang tum copy si place un eviction kan nang ku ke place un tema so apart from that la copy bang si place ni litung ke ajerting pick lo ke din ni tung claim 6 schedule implementation committee pen pulo je fundamental rule fundamental lo la paragraph 2 sa paragraph 7 pen election ka pe do la pen voter list ka selam allo selam vek nang ji pulo high court ta ni tum high debt lo high court order ta dak thonam debt lo hal su si thonam debt lo 2018 ani kan si 2018 July yes July 13 ar ni si order ke pass ke di nili tum thonam fit lo alang li tum long et le sitan ni tum aku thonam tu lo claim serang nun ku claim credit ke di hal allo selam lo te hal dak si itum tok nang ji hal so allo long si ye six schedule area ke lake tribal area what does it mean kopia me ortho lo lage dam kopia meaning alam the kopi lo tribal area pulote latum si longlia pata ant long chop nangji latum si cherai thip nangji tribal latum si lapen tribal latum si election na thur chot long nangji tribal latum si vote a pichot long nangji council election na long abangke lapen sakurian ta tribal tum si long chot nangji longlia pata ant halatum si long chot ke doan lo jata pul ni tum ninge bom lo ke doan lo bisaralam nang chai nong ka pangreng ya phan hala bab ke rot tam anta itum si claim nang ji di chai nong hi ke jor anta itum si claim nang ji la pon lo di ante la si hala so allo selam de tik tu ke di itum non bangamen than ji pu se ta di ko pia lo ban lo itum ki than po bir thike ke claim alin ta det kachari pula tante allo ban si claim nang ji allo do nang non hal allo si itum ke selam le de la si non ne li tunga demand ke hal allo selam serang non 20 an ti bang ke sub paragraph 2 sub paragraph 7 Aputhak pini ko la enam det ta mi la si non bang ke la so ani ke semet bang specifically ke la PGR and VGR section mai ji la si non nang wi pulo so lam taklang mun ji pulo jong si la so taklang no de out aku cingkidun pe meji atheman ni li tum kache song ke parliamentary struggle ni tum bang che chok che theng nang ji po bang kali lai che chok che theng akam bang ni tum claiming tum te ji pi thi nang ni por ding la son bang kali ni tum bang tante sar la non tribal la tung phan voter list ning than et nang ji pol bang so kang than the de posi pinior ni tum kar bi tung bang so kisung khonang ko hala bikajam pini ki pia bang pini ki pita ma bang honorable court high court order you la pin si ni tum August isi 2018 na ning kan si pita anya bang claim ke de lo claim ke de man tunge election high de ti ke claim de lo simple kotha simple alam lo da VGR ne tum bang ke karbia tum bang ka ma thanange PGR de le tum long le gali VGR mang election eviction nangi along apreka nang chura nang chu enun bom tabi ko bang en hung kri along apreka le tribal kali itu nang chu enun nang ni itu mangi pu la si along aprek seta VGR chot kali atumi ne li kaning jeta the railway line along pu anlo bang ke do tang di ke chu en atlo latan itu eviction nangi pu si pu bom bukulia long ta lapen hadat jadop rai grant bokajan jadop rai grant ha British pen pilo non carbiatum council atum khajana ta room dham long lebodi ko puak kam lo lage tribal 1400 bighas along le tribal itum lutam thu long le la kali je 6 schedule la teng ben ke itum et lo ke halata itum che rai vek nei pusin itum pulo jadop rai grant Bukajan, halaan kalau. Asam long dalam mati asal Grand ke Asam ke bolis atlu. Karbiang long bolis lela. Karbiang long ke bolis tapi pela thang de piling samri thang na kami de. Nah lu.
itu ngi chok chen de dopik eklem na la PGR question बताऊं itu ke jo the honorable supreme court vice judgment civil 1123 2011 aningkan supreme court along ke pass lo ke la so posi high court assam government tum order ke pilo eviction nangji pu la pen tribal atum hansi la eviction dead lo te jat le claim sita hada nang tum school levy sita hada dispensary levy sita public utility ason an levy sita scheduled tribe tum hansi claim pichon nai pu dak tok do là bằng tung chính là đấy dak scheduled caste scheduled tribe pu de di sita itum 6 schedule ar lo ke scheduled caste ke kali lo scheduled tribe là bằng thằng nó sẽ mấy bộ đi là Japal Singh versus State of Punjab and others kalang PGR VGR alongle na tum pentame eviction nangi pulo la penona che song bom no seta ko people si eviction nangi pulo eviction nangi pu lagi itu malong le lo ke itu malong le lo ni lam ke thanan da pu bom lo PGR mane professional grazing reserve boli laben VGR ke village grazing reserve ko pe ban se ka reserve lo chainong chelong wo phak bi kapang reng ya phan non ke chainong chelong ke ave thu dia si bihari si joypun ada la hela ni tu ke pu ni tu ma chainong chelong si atak do nangi bihari ya chainong chelong kali sorry silam jing tu lang lani phai ko em to si ke ching bai positive bang pe dang te ka preng preng hem phang song ta tum ta che soi ji pulo nan tu che song rap pet tum su putha kan da la tu ke che song rap pet nang ko ko che song rap pet pol komat jas labang so che song long itu ma long si bang ni ko ma mate party lang si punang ni kali laga tu mi kan wang nang ibu ne tum pu dun de ke di ne tum si ki dun ke tu mi ta kalang lo kali mangalang di ako ni tum dun de le le ako pen da APHLC amun boy ho ke ada tu ma indigenous pupe ay halage silam nak po bodi la si non alang litum silam ji pomat indigenous putok kontrol ko le le tai la ke thang le le lagi tribal putok tip nahi ra schedule tribe tu ko dak tok tip ni non selami bisa la si pingi na nang litum han la ko pinang pidun po pini ta kun litum pidam thulu karbi chot kalilo kuki tame rengma tame syam tame dimasa tame garo tame khasi tame latum arong anke itum eviction nangji pugan itum chekroi dundi eviction nang ni lagi forest arlo le do sita eviction nang ni kopia bolo forest arlo kedo sita athe mahala forest dwellers act puda do thula hala tum han forest dwellers act ateng penche pata pi anangi pu kada pu la an chota kalila 1953 July 21 apram ke karbiatum arong ahawat anke pata ke pitang sai selo ram hok ke pitang sai selo itum cicini ne de rama 1953 July 21 arni ilitum aram hok anche cancel la ALRR ding de rama che cancel la ang itum ne non ye putu apranga ACM dan itu mangno nang ningje anisi ajerding oelang irui ciklo yang ta belang arko itung aprama ke pata beda ke pujan nang ningje tu karbia munit ko pusi karbia munit le pata be pun nang ningje tu rong le lama pata ci ron etlu itu karbia ron pen la pen halat kukia tum da kukia ron pen di masa ron pen bang ci ron etlu la pen halabang so ron si enang ji pusi sik schedule ka selam oda kaningje ke tok do ada constituent assembly debates along angge itunge emetang si setan pe angge itunge pata we puturo angge non ge CM long a file fi bulu PM long di long le nili metang long le mata bang komande Chakraborty si initiative amane le pata nang PR lo non hala khajana ni lichipi long le de dagir council lo na claim mage la so de ko an de therang me mi ong sin nge je de le ne tum ke